Do you want to watch amazing stories that are life changing, uplifting, and encouraging? Then this is the channel for you. I'm Darren, and I'm your host on 360 Encounters. And on this show, we interview powerful stories that are life changing. And I would love for you to join us on this journey. And if it is that you are not subscribed, I'll wait for you to subscribe. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Yes, I'm speaking to you. No, I'm just joking. But yes, if it is that you want to help us with this channel, please like, please comment, and please subscribe. I hope to see you there. Hi family, once again Darren over here from 360 Encounters, and I am excited about today's testimony. This is a powerful testimony. I know you will be encouraged by this testimony. In studio we have a very special guest. I'm not saying that all the people that we had here is not special. They are special, but this one is very special. He's so special that we decided that we will do this episode in Afrikaans. So, julle, hier's 'n Afrikaanse ene vir julle. Donovan, my broer, is goed om jou hier te hê, my broer. Halleluja. Het is goed om te sien, altyd 'n blessing. Ons gaan sommer straight in dit ingaan, my broer. Verstaan jy, van jy weet mos die is 360, jy weet hier is hier wat ons doen hier so is basically net om testimony te lewer, because ons verstaan, ons weet dat 'n getroubare getuienis red siele. So understand. En ja, so sê vir my, hoe Donovan Puren groot geraak, asseblief laat weet. Darren is 'n groot voorreg vir my om hier te wees. En ek wil almal wat in die bereik van my stem is, wat na my kan luister, groet in die liefdevolle en geseënde naam van Jesus. Halleluja. Christus. Amen. Amen. So Darren, ek het groot geword by my moeder se susters se broer. Ek was 'n persoon wat ook baie goed gedoen het op skool. Maar later van tyd het ek kom lei raak op skool. Ek wou nie meer skool geloop het. Ek dink tot op standaard 7 gegaan en ek het skool gelos. Ja. En na dit het ek begin 'n verkeerde keuses te maak in my lewe. Verkeerde besluitnemings. Ek het myself begin meng met verkeerde vriende. Ja. En ek het ook verkeerde dinge begin te gebruik. Wat nie voordelig is vir my liggaam nie. Naamlik sigarette, dagga, pille, dik en drank. Ja. En ten spyte van al die dinge, het ek maar altyd 'n begeerte gehad om die Here te dien. Verstaan nie? So hy begeerte was altyd daar so. Dit was altyd daar gewees. Ja. Okay. Kyk, jy het vir my gesê dat jy het nie met jou ma en jou pa gebly nie, né? Ja, dis reg so. Oh, okay. Maar was daar tyd waar jy aangebly wat jy uitgesit het of iets soos daai? Darren, onze familie bestaat uit 5 mense. Dit was my moeder, my vader en my 2 broers wat al reeds gesterwe is. Verstaan jy? My broer het sy eie lewe geneem. Wow. Hy het hom opgehang en my ma het my toe ingeneem by hulle. Maar ek wou nooit my ma as sy wettige onderdanige die. Okay. Verstaan nie? En ek wou maar net gedoen het wat ek wou gedoen het. Rebellious. Ja, en my oors was bietjie baie gekant teen dit, verstaan nie? En hulle het vir my gesê, terwyl ek in die huis bly, was daar net 2 groot mense. Ja. En as ek nie die huiswette wil onderdanig, ja, moet ek maar gaan. En eendag toe kom ek by die huis in en ek sien toe die rusbanke van my ma, wat se klomp pakke is die? En is my klere wat opgepak is. En my ma sê toe vir my, as ek nie die huiswette wil onderdanig, moet ek maar gaan. Ja.
Nou sien, ek het altyd gedink my ouers is lief vir my nie. Hulle was baie lief vir my, maar hulle was getant die verkeerde dinge Ja, gedoen het. ja. En toe ek nou buite kom daarin, toe begin alles nou skeef te loop in my lewe. Ja. Rondslaap. Bij nou, je zakken moest gaan. Oké, zal je nog kiezen gevat en toen stieg je om buiten te doen. Mijn hart, ja. Ik moest in het besluit om te gaan. Tjas, tonnen we. En toen ik nou buiten kom, toen begon alles daar. Wat nou? Vrienden. Die vrienden, die verkeerde vrienden. Tjas. Toen begon sigaretten rook. Van die sigaretten was het daga. Van die daga was het pillen. Van die pillen was het tuk. Van die tukken was het cocaïne. Van die cocaïne was het drank en later van tijd toen begon ik mezelf voor een gangsterschap en gaan begin ik in te werken. En mensen zijn hier en ik begin gevangenis toe te gaan. Zo in en uit verstaan. Voor keuzes, ja. Zaken, ja, steelzaken, ijsbraakzaken. Je was weer bij je gebreid. Ja, en later van tijd toen begon ik mezelf een gangsterschap. Kijk, je wacht. Zie je me gewoon van je leven. Je vindt je strong en dronk uit. Je vindt jezelf gewoon een gangster. Ja. Nou, zie je me hoe was je leven? Darren, dat was heel goede leven niet. Verstaan, van de zin is hij betrokken raakt in zulke dingen. Dan moet hij doen wat op je gezegd wordt. Sure. Verstaan? Ja. En dat het maar zo aangegaan Darren en later van tijd, toen wordt het tweemaal geschiet. Vertel me van je story hoe dat gebeurt. Darren, ik heb in Wild Street uit gebleven. En oorkant ons het ons altijd die traalgame gespeeld. Ja. En die oom is vandaag overleden om Louis. Hij stuurde mij op een dag in die cirkel voor. En ik weet dat je aan, ik kan niet daar lopen, want ik was bij Preston's post. Ja. Onze die mensen gebekrepen, ook aan dat was een paar tossen kosten. Ja. En toen bij de cirkel inkomst zien ik aan de rechterkant, daar komt twee ouwens uit. Verstaan je? Nou, in die middel van die cirkel is al elektriek te raken. Ik was net voorbij jullie. En dan zei je, Os, je zei dan nou in een prabasie praten. En die een droog die kan van mij zien. En hij zei, schiet, voor er nog ooggetuies kom. Jo? En ik zei daar naar aan, zei ik mezelf, we gaan dood. Ik ga dood en toen omkijk ik binnen die kansen loop pas. En ik denk als die nou gaan schieten, gaat hij weer in die middel van die kop schieten. Ja. En ik begin te lopen en ik begin lichtjes te trappen en ik begin te schieten. Op die hoek van die cirkel was daar geel drain. Om die draai was die post geweest, Baks. Om Baks het dag gekomen jaren gedaan. En toen zou ik net bij die dribbel om gaan raken met die linkerbeen. We staan in de bank op die hoeken. Aan een prinkanen toe. Kerry. En het klopt toen aan niet hier en die mensen is van de hoor wat gaan die niet beter. Ik zeg, maak op die mensen wil ik opmaken. En ik denk, hé, ik moet achterom gaan, maar hoe gaan we het nou maken? Hoe gaan het die mensen gaan komen voor mij? En hier is zo goed dat je aan mij toe ik bij achterom kom zien ik. Hier bij die kombuis is een plankenplek aangebouwd. We staan niet, maar hij staat zo hoog op poten, op die vloer. En het is net zo'n systeem voor mij zeggen, krijg je onderin. Krijg je onderin die bloedtap. En als je lang kiest, zie je ziet twee mensen in die harten. Mijn broer. Je ziet mensen in die jaar. En weet die Heere is zo lief voor mij, zo goed met me warm, ja, in die plekje wat ik zit. En hij mensen net afgebuk. En toen heb ik gezien en toen heb ik daar doodgeschiet. Mijn broer Donovan? Zo jij is daar zo terwijl je al onder is, jij ziet. Ja. Maar stil blij en hier hoor je loopt die mensen. Waar is die man? Ja. Als dat net moest ondergekeken, dan heb ik daar doodgeschiet. Zo, je moest door geweest dat jij dit al.
Oh, oké. En die tweede keer, hoe gebeurde die tweede keer? Ik moest zeggen, was 2 keer geschiet. Daar was hij 1 keer uit. Ja, En die tweede keer? dat was een Clary Estate geweest. Dat is eindelijk een vriend van mij wat misgiet in Clary Estate. Hoe gebeurde dat dan? Die zien ik het samen gewerkt op die taxi. Suleiman was zijn naam. En hij was baie lief geweest om met die vuurwapen te spelen. En ik zei van eendag Suleiman op die ongeluk is gauwer as 'n geluk. Hou op met die vuurwapens, soos jy was altyd lief om mee te point met die gun. En een oggend, hy het aan die baas wat hy voor die taxi gebestuur het, sy jaar geslaap in 'n Wendy House. So een oggend kom maak, kom wakker. Om te sê, ons moet nou opstaan, gaan werk. En die aanstaan daar, by die Wendy House en weer met point weer die kant aan nie, toe my te weer daar sal op die bulletin. En we skiep me hier in linker schouder. Just stoor nou man. En op pad hospitaal toe, voel ik van al die bloed wat ik praat met de mouwbrand. Jo. Maar ik ook goed is weer af, meer veel meer gezien, dus weer kom ik terug. Maar ik kijk, en alle tijden, het zijn niet die erge dingen, nee. Zij was nog een leven zoals hij was, eigenlijk Oh ja, maar zoals ik zeg, je die begeerte gaat. Ja, die begeerte gaat, ja. Oké, so waar zou je zeggen waar hij begeerte gekomen vandaan? Was het van uw ouders af? Was het van mensen waar je gezien hebt? Daar was een andere pastor met die naam van Hiram Harmse. In Postel Malen Harmse. En altijd mee gezegd is, die Heer is lief voor mij. We staan in een zeker maar een zaad wat hulle mee geplant het, wat zo beginnen. Gegroeid. Iemand gestaan nie, Is so en hy waar. begeerte in my hart gebring het. Is so waar wat die woord van die Here sê? Ja, Paulus plan. ja. Alles gooi nat, maar is Ja, maar dat is God. gooi. Come on man, kom ik er ook niet in het Afrikaans quote. Ja, Yeah, but it's God that gives the increase. ja. You understand? So, yeah, it's powerful. En waar zou je zeggen waar je jouw encounter gekregen hebt met die Here? Daarin heb ik een vriend gehad met die naam van Denver. Bijnaam was Duivel. Allemaal het om Duivel geroep. Het ook aan Wild Street gebleven. Ja. En een ochtend staan ik op en ik ga naar de zeer van Duivel ons last verhaal door Pullman. Staan en die zei toen voor mij, hij die nou om bij te gooien, die maakt nog niet geld, hoe wat ik heb. Hij gaat gaan kijken wat ik gooi. En zo kom ik toen terug naar mij toe, hij zei voor mij, die houdt om bij te zitten. En dan gaan we bij Albert Palabi Preston. Kom toen terug, ik heb bij Albert Pal, maar ik ga schoon story pijpen. En dan vraag ik nou voor hem, wie gaan eerst er ook nou? Hij zei het ook voor mij. Hij gaat eerst er ook. Nou zei ik nou voor mij, weet nog zo weer die story, het zei eerst er ook, dan gooi ik in cream. Ja. Zei ik gooi het op hem, leid die pijp, overvloed rekken, gooi voor mij. Zei hij leidt op mij, nee. Zoals dit twee cream met de oude politie. Ja. Gooi het op mij, dat is nog weer zijn kans om te roken. Ik gooi het op weer voor hem. Verstaan je? En ik leid om die oude trekken, die oude vloed die van die cream. Zoals nog eens staan, moest nog die papier in je hand. Ja. Dat is nog heel laatste blikje. Ja. Nou gooi je die cream voor mij en hij grijpt mijn hand en hij zegt me, hey boetie, ik ga nou die gemors uitgooien wat die duivel altijd gebruikt om ons te weten van die plan. Nou zeg ik om, hij was nou bezig om lekker te floten, nee, moet niet vergeten dat het geld niet bij je. Is je nou kans, die duivel gebruikt nou die goede om En ook naam is duivel. Mijn naam is aan duivel, zij is aan die duivel, ze klinken zegt. Maar met die trekken toe die creepen, floot ook lekker van die creepen en ik zet die pijbaan neer. En wat gebeurt toen daar zit zo een klein hokje in. Dan zit ons. En ons begint net te heel skielik. Ons albei begint net te heel, maar ons weet niet waarvoor heel ons niet. En hij zet zijn handen zo om mijn nek en ik zet mijn handen om zijn nek en ik zeg om die Denver. Ik zeg, ja, wat zal met ons praten? Ons moet ons bekeer, ons moet die zondige leven wat ons leven, moet ons lossen met ons harten wat die Heere geeft. Sure. Daarin Kom nou man.
Ek het toe my hart eers vir die Here gegee. Ek dink ek was net 'n week by die Here en die Sondag was ek besig om die das vas te maak. Om nog 'n paar keer toe te gaan. Ja, So niemand het ge-invite nie. iemand het die En dan sê jy wil keer toe gaan. gaan kerk toe nou. Nee. Maar voor ek kerk toe gaan, hoor ek die stem van my sê, gaan na Denver toe. En toe by Denver kom sit Denver op die muur. Hy het so veel no jeans aan en 'n paar veel jetpasels aan. En sy hare staan net so iets poot gerook van die pille. En ek sê vir my Denver, jy wil kom saam met diens toe man. Die Here is lief vir sondaars soos ek en jy. Come on. En hy wil sê toe hy dag met Denver sê ek my boetie, ek gaan saam jou, niks gaan my vandag weghou van die Here af nie. En jy weet ons is toe deur diens toe. En ons in die kerk en kom sien ons, so staan die mense hande in die lug en party sit op hulle. Die party sit met 'n gesig op die grond, die hoe hulle die Here nou aanbid. En ons hoor die tale wat die mense so inpraat. En langsam met kyk, sien ek hier staan Denver dan nou hande in die lug en die man huil. Ja. En later wat denk je die man sy getuie het, toe hy so huil in die kerk en my die Here om waar hy moes gesterwe, maar die Here wees om my hand, wat oor hom was. Ja. En daarin, ek het net die liefde vir die Here gekry en ek het die Here begin dien, ek en die man. So wou na hy kerkservice Ja, was die Here jou vol vrygemaak van alles. ja, So jy het nie meer desire vir drugs. niks sê ons die Here gedien, ek en die man ons die Here gedien, ons het plekke toe gegaan, om die evangelie van die Here te gaan verkondig, soos Graaf-Reinet hulle, Aberdeen hulle, Alexandria hulle. So het ons vir die Here gewerk, ek en die man. Just okay, so sê my van hy proses wat het gebeur. Okay, jy bekeer, jy het die encounter gehad, jy het rookie meer nie, allerlei tipe goed gebeur. Sê my, hoe was hy lewe? Denver, dit was 'n baie geseënde volle lewe. Want almal kon ons gesien het hoe die Here ons verander van mense weet hoe ons gelyk het en wat ons gedoen het. Staan nie my broers. So het was like 'n skok van almal. Ja, ja. Wow. En ek kon nou met sê dat hoe die Here powerful gebruik. Magtige Waar hy sal blaas en val die hele kerk kom en allerlei tipe goede. En klomp siele gewen vir die Here. Ja, die Here gered, ja. Sê vir my, sy het my gesê, jy het 'n profesie gekry boer. Ja, Sy het mos getrek van Shora. Graaf-Reinet toe, ja. Sê vir my gou die lewe in Graaf-Reinet. Ek was daar by Apostel Milarum se tuis. Ja, Ek en die ons saam met die paai opgegaan. okay, Ons ja, saam by hom tuis. ja. En ons het maar so openlig dienste begin daar, ook jy weet. En die spesifieke aan ons openlig diens sou en Apostel wil sê vir ons maar, ons stel maar die openlig diens uit, ons gaan PPK toe. Daar is 'n profeet daar. En soos ons inkom in die kerk en was die Here dit so ons is 3, dat die eerste 3 stoele leeg is. Ja. Staan ek sit op die hoek. En we sit langs mijn apostel Niels sit langs aan hom. En die profeet is so kort. En hy is bezig om te preek so. En hy sê toe ons profesiteit. En hy gaan sê vir die mense agter, wat sê die Here, jy weet. En ek sit daar met die begeerte, die Here dan niks om vir my te sê nie, verstaan nie. En die kom die profeet vorentoe. Hy vra vir apostel Niels om op te staan. Hy sê vir apostel Niel, ek het al baie gehoor van die apostoliese mantel wat op hier is en hoe magtig dat die Here hier gebruik. En hy sê vir apostel Niel, ek sien die fakkel van God se vuur, die helder brand in jou binnestes. Maar jy moet baie versigtig wees want die duiwel is sieldorstig en bloeddorstig agter hier aan. So, as hy profesie nou oor jou. Nee, oor apostel Niel. Oh, okay. En die profeet is weer agter toe en hy gaan sê toe vir die mense, wat sê die Here? En hy kom by my, ek is nog jong uit dit. Hy sê ek moet opstaan.
Hy sê vir my, ek kan sien jy's baie lief vir die Here, nee. Ek sê ja. Jy's lief vir bid, nee. Ek sê ja. Jy's lief om die Bybel te lees. Ek sê ja. Jy's ook lief om die mense te vertel aan die Here. Ek sê ja. Hy sê vir my, die Here het jou geroep as in evangelis, as 'n magtige salwing van die Here op jou, maar hy maak so met sy 2 hande. Hy sê vir my is daar, maar is nog nie om tyd nie. Maar hy sê vir my, moenie teruggaan na die plek toe waar jy na kom nie. Sy gaat afvallig raak. So jy gee ook kliëntstrek. Ja, ek moet nie terug, ek kom ons sê die baie, ek moet nie teruggaan baie, niks mos in grawe nie. Jy gaat afvallig raak. So hy sê jy moet bly so. Ja. En vertel my van hoe jy jouself weer terugvind in die baie. Hoe dat hy gebeur. Van die Ek was getrou, man. Okay, ja. Staan nie en en ek dink die vrou, was dit nou haar ma, was dit my pa? Ek dink as my pa wat eers siek geraak het. En ek en die vrou was baie toe. Verstaan nie? En die toppies op die pa sterwe toe, begrawe, en ons nog weer terug Karoo toe. En later van tyd raak haar ma siek. Verstaan nie nou? En as ons nog weer terug gaan Karoo toe, toe wil sy nie saam gaan nie, toe ons gaan nog bly in die baai. Vergeet van die profesie. En daar begin dinge weer skeef te loop in my lewe. So jy vergeet van die profesie. Ja. Vergeet van die profesie. Staan ek sê, ek moet nie terugkom na die plek toe. Waar ek vanaf kom, want ek gaan afvallig geraak. Verstaan nie? Nou hoe kan jy sê my gewoon, ek van kijk soms van mense hulle self in 'n plek waar hulle stadig wat sekerheid liefde van die Here verloor. Jy het geopereer in die krag van die Here. Jy was baie lief vir die Here. So jy vir ons gesê jy vir ure, sal vir ure Bybel lees. Jy sal ook toesluit en sal die heel aan dag net saam met die Here spandeer. Dat is so, ja. Sê vir my, hoe jy hy liefde verloor? Het het suddenly gebeur of het het stadig? Terwyl die dinge eers te begin skeefloop in die huwelik en dan het baie stryd en rustigheid in die huwelik. Ek en die vrou het skielik nie meer mekaar mooi verstaan nie. En omdat ek 'n persoon was wat baie lief was vir die Here, verstaan nie, het ek ook gevoel in my verhouding is nie meer met die Here soos dit gewees het nie. En later van die toe begin ek dinge heeltemal skeef te loop in my lewe in. Staan is as die duivel my omgeskik gemaak het, ek het nie meer mooi gepraat met die vrou nie, ek het nie meer liefde vir die vrou gehad nie, en ek het nie meer omgegee vir haar en allerlei tipe van dinge nie, verstaan nie. En toe begin ek weer mos nou terug te gaan na my ou lewe toe. Verstaan nie, en later van die toen was die vrou my. En dat toen egskeiding plaasgevind. Ons het nou ook gebly agter in my auntie se jaarkamer waar ek ook bly nie, is al so ook aso. Op plank ook ons het daar gebly en sy het ons nog gelos in die plek gegaan. Staan sy toen egskeiding plaasgevind. En een aan traan die hok uit en ek verloor alles. Alles verloor ek. Staan en ek beland op die straat. Staan nie. It's like waar die Here gelos het, waar die Here jou rug gedraai het op die Here, jy verloor alles. En soos my broer gesê het, Ken, hy sê, hy gee vir die wande 'n bemoediging en hy sê vir die wande, as jy wil 'n happy marriage hê, wees net meer lief vir Jesus. Wees net, groei net op verhouding saam met die Here. Van hy is liefde en liefde kom van hom af, soos die woord van die Here sê. His love compels us to forgive en allerlei tipe goed te verstaan sê. So, toe jy, wat ek nou sien is dat, toe jy jou liefde verloor het vir die Here, het sy ook begin na jou vrou disrespek en allerlei tipe goed. Van liefde kom van hom af. Ek het die liefde wat ek vir haar gehad het, verloor. Because dat ek die liefde verloor het, en die disrespek ingekom.
En deren was so in die traksen dat ek begin nie meer omgee om die vrouwen self die kinders so nie. So, en het is waar by skrif te sê, het sê also, when a house is clean, dan kom die demon, dan kyk die demon, hey, wacht man, Alles is mooi skoon, dan sê die woord van die Here, hy gaan haal. Sewe wat Sewe, self is. En al agter by die persoon en hulle maak die persoon slegter as wat hy begin wat en dit is wat met my gebeur. Sy het slegter Slegter geraak. Maar nietemin het die straat opgeëindig bestaan. Begin in toilets slaap en jaarde slaap en ou karre slaap en begin in swart sakke te krap. Die verstaan. Die sê jy lewe die. Gewees. Die was nou lewe die. Ja, so laag het ek gedaal. Donovan. Verstaan? Is daar iets wat jy nie in gewees het, die manier? Ja. Gangsterism, tronk in, tronk uit. Nou is hy op die straat, man. Op die straat, ja. So was lewe op die straat, sê vir my hoe was lewe op die straat? Het is baie moeilik om op die straat te lewe. Ek denk dat op die straat lewe jy geen inkomste nie. Jy moet by winkels gaan staan om geld te vra by die mense net om jou aan die lewe te om te kan eet. Jy moet swart sakke krap by ietsie om te eet, verstaan nie. En ek sal nooit vergeet die deren. Ek het een dag toe loop ek saam met my rond op. En terwijl ek hy dag so oploop, voel ek, wat se brand is dit op die bors, weet. Die brand het gekom en die brand het gegaan en sy maar weer bezig met die drugs. Staan hier. Een aand sit ek in die donker kamer in die selhuis wat ek nou bly. En ek voel ek kom die brand weer, het raak so erg gekry en ek asem. En ek had toe in cirkel toe ek toe iemand die help my. Maar die Here bestuur hy aan sodat niemand my hoor, maar nou sien ek hier staan 'n Uber hier. As een van my vriende wat ek ken, wat die Uber hier, tydig van die aand is ABC meisie. En ek weet ek staan hy aan daar, ek kan amper eens mee loop hier deur. Ek kry nie meer asem nie. Ek sê, Here, gee my die krag om het te maak tot by die venster. En omdat die Here lief is vir my en omgeef my, gee my die krag om het te kan maak by die venster. En ek weet wat gebeur toe die aand, ek klop by die venster. En die moeder van die Here maak dat die moeder van die huis die klop hoor. En sy stuur haar dochter uit. Die dochter uit kom sien sy hoe siek ek is. Sy vraag wat gaan en ek sê, vraag sien asseblief net om die hospitaal tot wat kan ek kry nie asem nie. En hulle laai my toe in die karren. Op pad hospitaal toe sê ek nog waar, ry al 4 die kar se vensters af, want ek glo nie, ek gaan het maak, ek gaan het stel op in die kar. En die weet hy aan sê, sy het met my praat met die Here, want hy het nou my lewe in sy hande. En ek begin te praat met die Here en die Here gee my die genade om te maak by die hospitaal. Ons kom toe by die hospitaal, twee van hulle hardkop in om 'n reisstoel te gaan soek. Maar hoe langer hulle vat om die reisstoel te kry in die hande te kry, raak ek al hoe erger. En later van die sit hulle my op 'n stoel en hulle dra my in. En hulle sit op my sierstop aan. En 'n lang tyd na die voel toe, ek is nou weer bezig om reg te kom. Maar ek wil weer huis toe gaan. Maar toe sê hulle my, jy kan nie huis toe gaan nie, want jy is baie siek. Ja, wie is die wat nou die vir sê? As die dokters, ja, verstaan jy? Hulle besluit toe, hulle gaan my inhou en ek lê toe daar, maar ek let iets op. Hoekom is jy so baie verpleegsters rondom die bed waar ek lê? Met ander woorde, ek is mos baie siek. Klomp dokters en ek het nie geweet later, want die gaan hulle my opskryf 5 uit doen. As ons daar wat mense baie ernstig siek is wat binnekort kan sterwe. Dit is doore. Verstaan jy? En die spesifieke oggend
kom maar zo'n moslimdokter, vrouw bij mijn bed om, ze is wat toegeband met een paar studenten, wat samen naar de centrale moslim. Als die patiënt in zo'n toestand is, wat ze willen gaan doen, verstaan, en ze hele moslim wel dat. En iets zei voor mij, ik moet bij haar vragen, wat maskeer mij? Ja. En die eerste ding wat ze mij vragen, ook ik zei ja. En ze zei, met al door je longen, ze helemaal beschadigd, die rook kan niks veel gedaan worden. En die weet hij daar erin, kom hij spijten, hij verwijten in mij in. Hoe kom ze nooit geluisterd, hoe die Heer zo mensen naar mij toe gestuurd. Je zei, Donovan, los die verkeerde dingen, wat je mee bezig was, verstaan niet. En het was zo dagen geleden en weet ik het weer ontmoeten met die Heer gehad in het hospitaal. En dat was geleerd en je weet, na het ontmoeten weer die Heer gehad het ik zelf ook geondervind, maar ik raak elke keer een beetje beter. Ik raak gezond. Je bestaan en het wordt toen zo gebaseerd dat alle gaan we nog ontslaan en apostel malen naar onze komen op in nog dag. Ja. Bestaan niet. En ik denk is 2 weken na we plan die kerk nog soms gaan die opzetten is bij toe. Maar was het een tijd waar ik zoveel gezien bij die kerk? Ja. Want dan weet je toch, het gaan alles nog zo combineerd, je nog op die straat gebleven. Ja, die straat, ja. Sorry, zeg me, van de hospitalen, wie is straat op gegaan? Nee. Oh, oké. Ik heb nog zo'n ontmoeting met die Heer weer in die hospitaal. In de hospitaal gekregen. Ja, van die straat leven, ik was ziek geraakt naar hier. Naar ons hospitaal toen. Ja. Ik ontmoette met die Heer weer in die hospitaal. Verstaan. Oh, oké. En toen kom je moest nog. En ik mocht nog eten. En die kerk toch gekomen naar je, of wat? Nee, Nee, die kerk toch. die kerk toch gekomen. Van ik kon daar die jongens op je pad gekregen. Ja. Nee, en apostel zei van mij, iemand was van mij, ik was een powerful evangelist, zing. Maar toen kijk je jongens in een way om te zeggen, nee man, jullie voetaren, jullie klaar met die leven. Verstaan ze, jouw kleren geweest, jouw gezicht geweest, jouw haren, het was hier elkaar man. En toen zei Donovan ons bouwen en toen apostel samen altijd zei, nee, iemand was een powerful evangelist. Toen zei ik in mijn gedachten, dat ik geloof in die Heer zal dat voor een kind doen. Maar ik wil niet veel, het was een week of 2 na. Kom op ons kerk. En toen kom je kerk toe, en toen praat Regan samen met jou. En toen kijk ik voor Regan en toen denk ik, Regan, je moet zo tijd bij man. Van ik klaag over van hem, verstaan niet. Maar ik denk alweer dat hij was die dag toen je ontmoeting gekregen samen met die Heer. En kijk, ik wil je een story vertellen, maar ik onthoud je gezegd, Heer is die lief was voor mij. Zeg me van hij, en toen kom ik kerk en toen zei Regan voor jou iets. Ik heb daar voor de kerk gezet. Ja. Verstaan niet. Ja. En ik heb voor die Heer gezegd, Heer, ik zie niet meer kans voor die leven niet. Ja. Ik wil niet meer zo leven niet. Ik heb een baie ernstige dwelmverslaving en ik weet niet hoe om uit te komen. Maar ik geloof en ik weet, ik kan me hier uithalen. Ja. En van die aantal dingen, en die Heer begint te werken in mijn leven. Staan die en nadat ik in die hospitaal gekomen, toen gaan we zoals in de kerk. Zeg maar eens bij je toe. Ja. 2 dagen. Ja. En die zondag voor ons huis toe kom, want er ook nog altijd wat ooggepreek over gaan lezen. En die Heer het uitnodiging gemaakt voor ons wat ziek is. En ik heb net daar gaan staan, ik heb niks gepraat en die oor toegemaakt. En ons het opgepakt en ons het huis toe gekomen. En ik denk het was een week of 2 weken na, toen ze nou weer mee, alles in ons check-up. In het hospitaal, die dokter gaan zien. Ja. En toen in die dokterse spreekkamer kom, vraag voor die dokter hoe ik mijn ziektestoestand en ze zei voor mij, ze gaan nou de rekenaar aanzetten. Dan gaan ze precies zo niet gaan zeggen wat gaan aanzetten met mij.
dis toestand. En wat sy die rekenaar aansit, sê sy, mense kan nie glo wat sy sien nie. Dat so baie vordering in my longe plaasgevind. Nuwe longe. My hart is perfek en my niere is perfek. En jy weet na 'n tyd van een tyd na hy begin die Here te werk in my lewe in. Verstaan jy, van die straatlewe af, van die hoklewe af, van uitgebrande plase en huis en Wow. ek het altyd begeerte gehad om weer my vrou terug te kry en my kinders wat ek verloor het en soos dieselfde van sien as hulle almal by my. Amen. En is alles te dank aan die Here, want is alles deur hom. Amen. Amen. En ek weet, het was geen easy journey nie. Het was maar zwak. Kijk, ek weet, het is 3 jaar, wat ek kon net weer terug gaan na die story toe, waar hy gesê het, ek onthou, hy praat aan die testimony, waar hy gesê het, Here, as jy net vir my sê dat hy is lief vir my, en ek terugkom na hom toe. Toe kom Regan, en toe sê Regan vir jou, Donovan, die Here is lief vir jou. Ja. En toe die next dag, en toe die next dag sê ek, so die sondag, en toe sê ek in die kerk, en toe kom ek weer, en toe gaan ons oulaas uit om open eers te doen. Toe sê ek ons van, ek het gesê, Here, ek glo nie, Here gaan die man vir ken die rechtbring nie. Want kyk hoe lyk die man, sê jy. En toe hoor ek preek en al die kom, en toe sê ek, joh, Here, ek begeer nou wat die by dit. Sê jy, en van afland het ons moet nou obviously samen weer verstaan ze om die gospel te gaan preek. En ons het baie werke vir die Here gedoen. Ons gaan ook, ek glo nog, ons gaan nog baie werke gaan doen. Verstaan ze. Maar laat die mense wel net weet, kyk jy Donovan, jy kan na die camera kyk daar so, en ek weet vir 'n feit nee. Die Here het nie net jou genees nie, maar hy het ook jou hele family gerestore. Teruggegee, ja. Hy het nou die Saterdag en toe trou jy. En nou is nie jy wat daar bly, is nou jou vrou, is nou en jou 2 kinders, wat in een huis saam bly. Hulle het in 'n hok gebly, wat kyk die Here hulle nou in 'n huis gebring. Verstaan nie, en dit is wat die Here kan doen. God is in the business of restoration. Verstaan sy? En as miskien iemand daar so in wat die podcast aan wat verlore is, wat op drugs is, wat in gangsterism is, wat homeless is, wat ever in een hy camera kyk, dan wil ek jy moet die mense bemoedig mee, bro. En as jy hulle klaar bemoedig het, dan wil ek jy moet na alcohol maak, na die Here toe lei. Nee? En dan is ons klaar na hy. Ja. That's it. Ja, wat ek wil sê is, vir diegene wat na my luister, het maak nie saak hoeveel verkeerde keuses jy gemaak het in jou lewe nie. Het maak nie saak hoeveel verkeerde besluitnemings jy gemaak het in jou lewe nie. Het maak nie saak hoeveel foute jy gemaak het in jou lewe nie. Jy sien, waar 'n lewe is daar ook. En Jesus Christus is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. En hy is die mens se enigste en laaste hoop wat die mens het in sy lewe op die aarde. Hy is die hoop van redding, hy is die hoop van verlossing, hy is die hoop van bevryding, hy is die hoop van genesing, hy is die hoop van heelmaking, hy is die hoop van herstelling, en hy is die hoop van restaurering. Want ek is daar iemand wat na my luister, wat ook besig is om dieselfde skoene te loop, waarin ek geloop het. Ek wil net vandag vir jou sê dat die Here is vir jou lief, die Here gee vir jou om, die is baie kosbaar en baie waardevol vir die Here. En deur sy liefde wat hy het vir jou, is hy altyd bereid om jou te aanvaar, net soos wat jy is. As jy net 'n keuse en 'n besluitneming kan maak in jou lewe om na hom toe te kan kom. En vandag wil ek 'n uitnodiging maak vir mense wat na my geluister het, wat gehoor het, wat ek al deurgemaak het in my lewe, wat ek alles verloor het in die lewe, wil ek vandag 'n uitnodiging maak. Ek wil mense vra vandag om hierdie gebed saam met my te bid. Jy kan net daar sit waar jy sit, kan hierdie gebed saam met my bid. Sê net, Vader,
kom na U toe, net soos wat ek is, in die naam van Jesus. Ek bely en erken, ek is 'n sondige mens en ek vra U om al my sondes te vergewe. Halleluja. En ek maak nou 'n keuse en 'n besluitneming, Here, om die deur van my hart vir U oop te maak. Yes. En ek nooi U in om in my hart te kom woon, nie deur sien nie, maar deur geloof. Ek maak U vanaand deel van my lewe. En soos U Donovan se lewe verander het, glo en weet ek, U kan ook my lewe verander. Laat U se wil geskied in en oor my lewe, in Jesus se naam. Amen. Amen en amen. Donovan, dankie dat jy gekom het, my broer, man. Ek weet jou testimony gaan mense se lewens change. En onze gebed is altyd dat hierdie testimonies gaan na die mense toe wat hoop wil opgee. Mense wat in die tronken is, mense wat sê hulle weet nie kom hulle of gaan hulle nie. En hy is onze gebed dat hierdie testimonies moet haar die mense raak. Verstaan nie, van God het gekom nie net vir die wat regverdig is, maar hy het gekom vir die sondaars. Verstaan sy, en ek like wat jy gesê het vir David. Die Here is lief vir sondaars soos ek ken jy. Sê jy, van dis die rede hoekom jy gekom het. As sy hart het gehoor dat die Here is baie lief vir ons. En as jy hierdie episode geniet het, wil ek hê jy moet comment, ek wil hê jy moet like, en ek wil ook hê jy moet subscribe. Ja, ek hoop jy hierdie testimony geniet, en ek wil net sê tot ziens, tot ons weer eens mekaar weer gaan sien.